Haia, Gerald yma o byw yn iach. Dwi'n ista yn yr hael yma. A dwi'n bod. Ond dwi wedi fod i fyny efo challenge bach i wneud. Da chi ffansi joinio fi? Ia, da chi ffansi joinio fi nes i ddeud y fanna. Da chi wedi clywed yn iawn. Cos dwi am wneud y challenge hefyd. I ddechrau peth off. Challenge ydy faint o press-ups ydyn ni'n neud mewn 60 eiliad. Da chi ffansi rei go bach? Let's go. So, 60 eiliad o press-ups. Dwi eisiau chi gyd gychwyn efo'r full press-up. Ond os da chi dechrau blino, mae'n siŵr na i wneud hefyd. Gwn i rei pengliniau ni lawr, iawn. So, y teimar. So, 60 eiliad y faint o press-ups dwi'n gallu wneud. Barod. Anodd. Dwi'n meddwl nes i a 50. Wff! A dwi'n falch nes i bryd pengliniau lawr. Yes! So, triwch o. Cofiwch gadael neges isod. A pwsiwch like ar y fideo a subscribio i'r channel. Ac o'n i weld sydd rhywun ennill. Di 50 press-up. Go for it.